Na pedeng sangut ki kertong ki ban aireng hakani ke election MDC ban wan na umroi constituency tang uba George B Lingdo kertong Shimet bat uba rangkensai Kharbuki kertong ke NPP kilawan poi ha ke common platform bala pinlong da ke sinjuk ki sanshnong ha ke shnong liar slut jong ke umroi constituency Haribhoi district bat ya kete ke jingalang lapin ya de uba kermen lang uria editor ushilong mil kumun shukdo hangni ha umroi constituency ki dan hadu sangut ki kertong ki ban aireng ha kani ke election MDC ban wan bakin thop yu uba George B Lingdo kertong Shimen ba Rangkensai Kharbuki kertong ke NPP ba Mickey Douglas im kertong ke Kongres ba Isnei Hin kertong ke VPP bat kesamla Napi Shisha Marwen kertong ke parti UDP Henry Laingut ki kertong Kim Shim Lapoi hakate ke jinyata ya ther baki patba ki kwa ban sngam ya kanong rim jongki baki don ban wanra lada ki poi shakathong kuman shukdaw hangni ba ke sinjuk ki sanshnong bakin thop ya ke shnong it so pair madan rtyang minri umsning khweng bat ka liar sluin kala shim ya karai ban pinlong da ka common platform kalong ban sngap ya ke sur bat ka nongrim jongki te ki kertong ka umroi constituency Henry Posi bun ki patba ki bela ap kmi linti ban sengap kim shim la yoi ya kadur jong baro ki kirtong ki ban aireng hakani ke election MDC ban wan namar bakim la ban poi klem da tip tikna ya kadaw lat no tang uba George B Lingdo bat uba Rangkensai Kharbuki Ba George ai kuble yepi kacingkili ka baningkong ka bangabu happy kalong pilalong UMLA Badminta PJ panyakon ka election district council balai Kajingai kublai ya i bakrmen kumdong peniai jong kene ka common platform ha kene ka step Kajingai kublai ya kirang ba snong jong baro kisan snong bidon rengkat Jingai kublai ya i sitting MDC jungi babu Kharbuki rengkat bat baro pi ki pai ba nong song snong ki bahajan bat hajangai Kajingwan junga syak ni kalumpung penikhun ya ke MDC kalong rengkat kinongrim ki baskem kamtam habangai i kumu MLA berim jong ni konsensi bangin kam shibun ba ke na kabenta ka konsensi ke jongi hamungi syong ha kasuki MLA ne MDC ke jige kle kilong ki baper kamtam katkum kriti sensyar balabu negeri India habangi yang na kabenta ka council Kakendau siap, kariti ke dustur, kabam, karep tenrai, ke kolsyor ke jungi, ringkat bat, kijing kijungi ke bengidon, hapo konsensi, na kebenta ke yo kam yo jam, na kebenta ki klau ki betap, na kebenta ki telung bat ki we ki bengidon kam, ban ya ther ya time berwanra, ya ki jing tai ki beper hapo ke council bat syabar ke jong karu pemjo. Habang ngapet ya konsensi la jong ngai iru ya jing kit kle jiki babun ba kilong yen hag ba kum kilong kumi kilong kupa idon kata kaji ang nur ban kentiu la jong kajai ke kenja na jong ki kur ki khar bat kham tam na ka menta ka temri boy ka brus ba hababun ba kiliang na ta daw ngasko ba na ngala benok senyang kum MDC jong ni konsensi ila ba trishitom na ka menta ka lowe jong pai ba bat kham tam na ka menta ka ni ka dong thain ba ka jai ben re hi pro ko we ko le shibun skoi kajingkili hoi plapin snoi gitu ki mat ki jong pi ba George ndek pat ka ba pisngo ba ka balong ka ba kerpang ka ba pila ban le na ka district council kamat ka beningkong kabu ka bangabu haladi kalong ba ngiladon kam ya kawe ka school ka ban ai jing hikai na ka benta kinok sen char snong ki jong hagi ya linti jonga hagi sansnem bat kam tam hagini arsnem ki ba namdon syu akasukiru kabangiyo manya hakaleng jogri khasi jentia ngai iba ladon kam bagen bo ya kawe ka school aje kai banpen ko bor kham kerpang susu iki baro ginong senchar snong ya kilong keme ya ki samla man kerpang eru ya ki samla bagin long ki blakhre bagin shipti kum kinong elam jong ki snong hadien hobon namar ki ang ki badan benta ki basertap ha ka bukut ka bu jing ginong senchar snong lada ki mla ban ai jumut ile jong ki pai ba nong shong snong bar kata di ka we kamat ka beningkong
Kerap tenrai ketika baar keba ngaso bangin hap bani keren. Namar lengba kerti bat kendo bat kijing penun kam jong ginong rep ya ki polisi ba pentrai kam da sorka. Mentang ngihaban pai sekarap tenrai. Namar kani mendai bangi keren tang kejala wat sepo ke United Nations su ngilai keren ni kani. Ha keba kerap tenrai kendai ke wei na kita kimat ki penun kam na kam ta jungi ban penklain. Menyada ya kani kijing kala jaka mariang ban penbit penbiang ya kebam na kebenta kiduk kisuk bat kham tam ban aibor ki ginong rep kijungi. Ha kijing lok emeli kijunga. Ngalak ruban kentiu ya kerai amngar Handloom and Weavers Cooperative Society. Ha kaba menta keni ketirjan ka tanjan ba ketir ksai kijungi na keni kedong kala kiu syadu kenam kaburom jongri India prokowi. Irong dan kam ban penklanya keni. Namun gilai i ba ko sarkar jela haki kniat senam ki bladep. Kam sim lala ban pai khmat na ka menta keni kedong kathang kijungi bangi ong kalam mingi jongri bhoi barakowai ka bruspa ha ka bai de ba ketir ksai bat ka tanjan. Iron kam ban nang penkiu susu ya kabam tenrai ke jungi bat keni kanwan da ka bangi penklan bat penkobor ya kinong rep bat kinong sengkam sengjam hak ni kadong katain bang so ba kum kadis council ni hab ban thau kila tunti bangin la pada ban prak nanti pat syak sarkar jela na ka benta kini kimat ki badon kam Ba George ka jingkali ka ba khadu shwa bang insa ailat epi ban pensno ya kan ya ga jutang ga jongpi ya bai de kene election ga jingkali ka khadu kalong pilaya khun ningkong na ka party UDP menchukam menchua ba pisdang bandrung chaga jeli jong politics hadien na seng congress nang ta ka TMC balai minta pijit ya ka sengi kum kesembal ka jongpi pat kum kurtong simet pi ke jing don jonga haki party ki beper kala ailat engar bungun sotu ya ki nong ilam ki babun ki badon ha jela kerpang ki nong rim trekam ki jongki na ka bentau pai ba hagi UDP nilai persiang bani don dekat ke deru ke parti ke basengi pa handai ha ki nong ilam ki la pai no da kumwe bat kim don syuk ta nong rim ke bau nong ilam bola seng labu ya ke parti baki ba la pnia ya ni ke parti la bun snam la da kim don syuk ta nong rim ngaso ba manga baki ing kesem nilai mino house nem arjar khatwe ha ko pol ngi don ha parti kongres nilai trish tom na kam ta ke parti kongres ndai ka jetre lang jong ke kongres pa ke NPP bat kham tam hawang ilai i bamenta kum ke parti kongres klah hiar bat kamio syu ke jingshania jogi pai ba bala sa stang woi MLA ha ke assembly keni glalong ke penisha bakum ki pai ba kim mon syu ya ke parti kongres ha ke parti TMC ilai trishtom ndai bingi pet na ke seng ndai ha ba ke parti pat hadin jo result jong sem aja apulai kala penihar no le jong kalama harni ke jela ke jungi ngiru hapok konsensi ke bansi ban penihar no le jong kalama ndai sewu ya ke parti TMC ke balamat kala ra kimat ki jura ki jungi hadu ke yung dorbar parlimen na kataban kentiu ya ke tin kasi bat garu hapo ka khnet ke bapra jong di yung dorbar o jong ka riti sensyar ndai kini baro kilong ke jia genti bangan sutu ba kinong ilam ki baper ki don lagi jong ki jingi bat ki seng san hima ki don lagi jong ki mat rekam ndai ngaju ong borobor habale kai ludu nang te jela jinjar bang syanguj besen mengikim ki pai ba dehang ni baku munang ilam jong ni konsensi ke jihikai ke mengiyo ni ki pai ba san senam kolong bangangan syania ki pai ba baki pai ba kan syania dehang ni ngengeng hakan urim lajong nam ta kan konsensi ke bai pa jongai la layai hak ni konsensi la lai pesan senam kenti ke jim ke jong i ke jing krisian ki pai ba menata damuan pai biang sing ni lempung pat hak no urim lajong banganiang nam tau pai ba jong konsensi klem na long kita syakri jong ki parti ndai long pat syakri jong ki pai ba kupleshpon ba George ngai ki pajba ki bedanang ni ki la ngap ya kai ke ba nakaliang uni ukurtong shimet la pensngo pat kan sedon ka pali ke jongpi pinyo pon bu jengkeli lingba kini ki ba uni ukurtong la pensngo kumjuru ke baiba karbuki in sa pensngo menta ka jengkeli ya iba rangkan sai ngai kublei pi ba rangkan sai subaban shimti yung mic jongpi ka jingkali ka bangabu api ka jingkali ka baningkong kalong pilong UEM hake CDC ki jingduna ayu POE ka isi ka bapidon bat ki ki badang don kam ban penba ningkong ngasngu ya ban ai kublei yang selong mil ubala pelong ya kena common platform hane respect
bat haring kat lang ya pi ki paik ba baru kat ya bingidon hagane kapor di halor ke jingkeli kabayadei bat ke jing troikam jong ke isi bat ki jing duna jong ka dengan sengeu ya kaban pensyai kumne baka executive committee jongi balai alam dari NPP ngilayo ya kabingin troi ya kabingin le ya kabingin sna ya sipun ki an ki bayadei panang pene panang pensa ya ka witi ke dustur jongi ukun khasi khara tidak dengan pai sege jingduna ngasngu ban ongkam nemdon ke jingduna hari ke pakosan kalong ya ka bangin nang yai penpa susu ha ka bangin nang penklain ya ka de ka witi ke dustur ya ka bamangi ngilijia praktis nadu mendai kulong kuma Lada kepila jubab bakamdon ke jingduna ke ke pelong ye pi pat ban yakun biang ye kene ke election hagane ka kenti ke pemerintah kublai sibon habaong jingduna ka ikum baka don ke jing bombing hari ke jingmut ke jonga habanga ong kam don jingduna hanrei bangin nang yai persang susu banang le khamba ki dang don sibun ki an ki kanun ya ka bidang dei bansna ya ka bangimla ban le season le menta ngilayo ya ka diskonsil nadu snem sejar tendai spak sanpual man laki election candidate MDC ni ju ya ongan le diskonsil ban pene ban pensa ya kendeu ka siap IT saya ka benta ka jong iba karbuki bain shimti ya kani kapor ka jong i ban batai shapi kipat ba ya kamat rekam gajong i komutau sitting MDC but ukurtong akan ye ke election ke pemerintah sa sisin nga sngu ya kaban penpau ya kata ka jing sngu kumen ka bakrau leng bagan ya step ya kaban yo ene galat ban yeng hakmat jongpi ki pai ba nong song snong ba jong kan ka san snong haringkat lang kipai pa nang sosnong jong ko umroy constituency hi borokaway ngadas nyu ya kapan ay ya kajong kublay kapat kerpang ya pi kipai pa nang sosnong ki balaya play ya la jong kapor kapakodor ke jong pi ya kabawan ya kapan sngam ya ka kapan nakaliang MDC jong pi haringkat lang ka executive committee hapo ka district council kala troikam hakile ki Henry tuli kisnem nengkong suaban poy sata ngasngeu ya kaban penpau ya kadak kajing sngu kabak raw ya ublay ya kabau blay ula don ringkat lembat nga ya kabau blay ula betin lenti ublay ula kerku ban pelong kumne kumbangalong mentah ngasngeu ban ong sasisin ay kajing kublay kabak kerpang ipri ki paita nong songsnong ki bala penjob don burom yang haus nem arhajar khat kendai bat kane kapor kabamenta ngasngeu gede kapor ya kabangan wan pat pan mikmat api ya kaban yatu yaki ki kam ki bamangang lalay haringkat lang ka executive committee jong ka kasihil autonomous council hakili ki riu tuli kisnem kajing long kajonga kum MDC ki paralok long songsnong kum kajing yatip lang hangne baro hadin bangala job kum MDC for election kat sabangilet kat sabangiwan sakislong baper po moy konsumsi ni jukren ban pene ban pensa yaga kendeu ka siap bat ngasngeu ban ong ngeu si on dala poy hangte ngimpat simladon ya katakaan kabayade bat ka kendeu ka siap dei halor katakaman fast executive committee ngara ya kajilanun ban penkre ya kalandil bat adin ngilapas ya kalandil bat mentangi layu ya ka asen na gobernador mentangi ladon lagajong kalan aks ki paralok nong soslong bait kat ya bingidon hagen repor
ngasnguru ia ka ban tu ipi yaki achievement jong ka executive committee kabalalam da ka NPP haga bede ban penne ban pensa ya ka kultur bat ka identity kajongi kum kikun khasi khara namar ki pai ba nong song snong ngatip ha haba pi pha yau MDC Sapa District Council pim don jing kbi len PAA bau MDC un wan ra kampen roy kata ga de jing sisa hari ga bangi pha yau MDC Sapa District Council kabakong san kalong baun penne un pensa ya ka riti ke dustur ya ke banda kalian kikun kasih khara ngilaju praktis nadu kipor jong umen barin di haba pai syakene kaman ngasngeu ban ong ai kublei sikat de ene ka ri inde ka bai ke jongi kabala ai ya ke district council na mar ngasngeu thu lem da de bagadon ke district council ka jaj buri jongi le se kala ban jano nasla jong ne pertai ki babun ki jaj buri hang ne asla pertai ki bala jano ki bakaktin katlik ke jongki om siem layak krensu namar bakim don ki an ki banyada kerpang nagam tak jongki hari ngasngeu pat ban ong ni ay jing sngu bak raw e yaw play bangi don yak ne ka district council ka jingdon ka jongi ne ka district council kalay rap sikat day hakaban penne pensa ngasngeu ban ong ay kublay kerpang ya baro hi ki executive committee giblay no sadin ngan om kentho ay namar nga day ubriu ubom junang ruban kentho ya ka jing trikam jong no executive committee henry nga suong na du ubang ilayo ya ka district council house name siajar hendai spa san puar nga ay kublay kerpang ya baro ki executive committee giblalit no nga simba makilu kile troisitom hadu kata-kata hagaban penne hagaban pensa ya ka riti ke dustur jongi kum ukun khasi khara namar kata nga ong bakan ombha bangan keduti hari ka bakong san kalong bangin ya troilang ngidon kam ya ka jia troilang ngidon kam ya ka jia troilang de way pai way nakabata menginap penklan iya kan dekariti ke dustur ke jongi ngaju ong ini kentin la dengi ya tuli ngin yang sapret kemut ngin sakelon namar katakum ke jaj pun riu khasi ke bai ke jongi ngakwa bangin don ya kemensim ke ji kemensim ke ji tuli kemensim jong kajing yalong kawe ki parlok long soslong bai hadin banglapoy hapo district council kum uway na ki executive members jong kakasihil autonomous council ki babun ki an ya kabamangilu ngilayasna ki bayade banang penne banang pensa ya kan ya kariti kedustur jongi ukun kasih kara kawai na ki major achievement ya kabamangi ngilap yo ru ya ka asen na gubernur kadai ka administration of Ilaka Amendment Acts Hajar Pulai hakane ka acts hakane ka Amendment Acts ngila nang penklan susu yakidor barsno but hakane ka acts ngila itu de yaki dor bardong hakane ka acts ngila itu de yaki senglong komisno na marbangis ngutu baki long kemi haposno idon ya kabenta ka bakraw naga benta ban kentiu ya ka imlang kasalang ban wanra ya ka syongsuk ka syongsan hapo la ka jong ka snong den namar kata ngila recognize ngila itu lang hakane ka amendment ya kidor ya ki seng kentraisno bat haga juga por ngila itu de ya ki seng samlasno hakane ka amendment sakaway ke pengilayo ya ka asan no gubernur kata gade ka Kasihil Autonomous District Council Regulation and Admission of Land Act
ar hajar ar puwe kumbangaong ngilayo ya ka diskonsil na muslim sejar kendai sepak sanku ar bat menta hakan kapor ke jongi ngidang yo ya kan kalan ak kane ka em song ne kalan akalong ban yada ya ka jinglong try ke jongi halor ka kendo ka siap sakaway naki amendments kabangilayo aban pas hagan ka term ke jongi kata ka ka kasi social custom of lineage amendment acts ar hajar ar pulai hakane kaks hakane ka an ar hajar ar pulai ngila nang penskem susu ya ka matrilineal system ka balong kum ka cornerstone ya ka kasi lain ngisau tru bangi yo yang nega district council na mar bangi dei ke jaj penriu ka bakerpang bat iya ka jinglong kerpang ke jongi on iling baga jing ai jaj ke jongi syai me jan baro ane ke jaj penriu hasla jong ne pertai ngi ai jaj syau pa bat dei tang hang ne po ri jongi bangi ai jaj syai me kagadaw haga ka step ngayeng ya ka banya thu ya pri banna kaliang ka district council ngilang penklan susu ban ai jaj sai me bat na kaliang jongi ko ka district council ngasngau ban ong ngi persya wat ya jing ai jaj syau pa namala dengi ai jaj syau pa ngi sutru baga riti ka dustur jongi kumukun kasi kala bandu no bat kala de ban ya lambakla haga bede bat kasyong ha kasyong man nga kermen skam bagini gilong kumi gijongi ru haga ne kasngi ngin ya menjulang ban ai jaj syai me bat kan ne ka step ru ko bangawanang ne kalong ban ya tru ya pri bau MDC jong pri ukwa ban nang penklan susu ya ga jing ai jaj ke jongi syai me ladanga ong kumta hadin bangila layak kumta ngiyo ilang bagi terat patai kubor bagi don ki political parties ki balaya mi syakmat ban persya ya kata nga kermen skam ngayos ngatip bapiyo lang bagi terat patai kubor badon ki baong balai ka district council kantu kelar ya gajing aijaj kamut kat bamon lada ai syau kepani syak kemi kadai kakam personal jongai don gibong ta nagaliang MDC jong umroy konsumsi u persyae ya kata bat hangan ka step ngasngau banong baladaw no ba ai jaj syau pa next executive committee hadin bingin sa prombiang hadin ka arusau tarik ngin sa prombiang ya ka executive committee naman ngisau tu baga parti jongi sasin kalwan biang harapor ngapan ya kajing kersian napi ba next executive committee nginang penklan susu ya kajing ai jaj say me baladaw no ba ai jaj syau pa ngasngau banong bangin om itu su kumukasi